Yo, ya mumu bibia akwaba. Ya to the beef junction. Beef junction. Unya asem a masa. Baby a wo hye bia ba betwe do aba ha. Na ya betwetwe ho nkomo. Ne ho asem num nokre. Ene de wi ase ne fare by city. Ene menya bia. O menchen ya ide betwetwe nkomo. Ah, dodo no anim no ye frɛ no Jude Safo. Ku social media. Boko de. Woko international. Akwabe. Super. Hey, super no. Ese ne me kose. Se me no share check akra. Woko. Eda boko. Via woko. Adwuma akra wende. Ese de adwuma na wo ye. Social media na mo si. Social media. Wana si ane me editing na me ntungu ye. Nkofo bi nim se editing me jai. Aha. Dwuma. Apart from ayi nko an ye ntwa. Aha. Bia ka bia ye ho adwuma. Ya ka bia ye ho adwuma. Oh, okay. Minim no ne dwuma bia bi na ye nyuma bebre ba. Music video bi bia. Oye ni nyina. Me am ka se bia wajai. Ye. Oni tina I want say social media ntumi mba ho ayisa no. Aha, but for now ne dey 2024 ne dey. If it jinamo YouTube in the day. And the free 2020 ye oba ni nyana ye adwuma we. Se mu se na ye adwuma wo Power TV. E kwa na me wo. But once me bia me dey no. Ana me kwa akra. Ntina me squad na me no me adwuma se na me content na me push mo. Once see am shift through or me free oba kumase no. Ama me content no because of say boys na say omo ka me ho no. Jude. Aha, me ntina ma me busa say na wo ye adwuma wo Power TV. Yeah. Enti ye de na wo free ho. A wo koye wo de. Unim. Adokote mbusa asanse mbu no. Ontine me biase. Matete nse bebrebe na wo free wo koye so me am sa fa chi ku bisa nkrofo. Koyo Jude Safo, se biasa me kama makakodwa because se minimo. Na minimo pa anya nchen. Metete nse bebrebe wo ho. Me duedue mu hu ye no. Adekuro tie wo free se wa na wo gya ye o ye pamo wa ankasa ne free asofio. Me bo na se me ampa. Ya mpamo. Wo se no wane ma sa ensem na wo ka no. Me se mia me fa akire ko ho ko bisai. Se ubetuma bo ni akwendin. Me timi mo ni pa krodin. Se wo se ono ni ka se opamo Jude na se obi na se ye pamo Jude. Me ko ye se ya pamo. Me. Aha. Na me busa mu no. Ye se asole ma no mo ba asore wo ho no. Na me anim no kurani. Obo mo atodwe wa yo mo sama. Something ehun ya no oxe ya bi. Uya gu na asore no. E no de pamo. Jude. The crebe no was asking me. Okay, any can we teach for any of form Power Extra na. The tia say, me ni me say ma better na area we some question. Ba the tia ni. Sem me fa obi wo ho mentisa. Sebi asase edidi so no. Yen say so. Ba bi edidi ho no. Ho ma ni na aka ho. Yen say ho. Do mi nyan ware mitumi ko fa oba ho. Na actually no akogya oba no. Who complain ko a wase bibia nyesa na meti. Na me oba asem kra no eni mu kra. Kojo. Ejire de oka no. Minim de bia wonya information ni free ba kasa. One you bia wa so. Oh David. One you bia wa so. Me wo hwe pesara meti. Ipa tibi sesa. Untimi ka sese bia de binyum da dansa na otie. It may be say bi kra wase sem abrabo. Na se da asem na oni me sa na me beti because asem na ka na da asem. That asem na wo ka no. And one me gyina so me busa asa akohia de krunti a wo free ho. Me se me koye investigation no. I put it to you say omo ka kire me say eye marriant ne pam wo free asore free. Okay, ma me tim ye. De etie ma me free ho no say enipa bia ye adwuma ko nanim. Me hunu say eye obi adwuma na me ye enye me de. Ena Ghana ha yete no. Wo ye obi adwuma edin se beko anim abrabom. Yema yi mo eti no enye say sorry say obi ho ye obi adwuma na ye tua ne ka ya na say bibi koso ya ba be me de no se woni obi ye adwuma edin say beko anim yema ye eti mo ti no ye ma say me establish me am adwuma ti na ma me free ho me na me busa akwhye me kan so me say enyi ma dream free wo adwuma a wo koye so me say edikro ti a wo free asore dem I put it to you say wo kowe asore dem na nti na ma ye say ye pamo na di bi ya biteti ya kura na say ye say sofo ne bar ne gay bi wo ko re no
Yewlade. Nina Matthew. Because Martin Sempa. And you say, Bia, Madame for Nassim Yanum, no ye into Mimusa. Maybe some person who look. Open the crave for us in Aye. Men are Ubusami. And I make a 70 a mammy free ho. I didn't know who tear your say no. Dear Tia, my veteran say, Ubusami, and some air cosso. Yeah, my veteran. I didn't know that's who tear your say now, won't tear me. Let me meet you. You pursue who has some look. It's the other thing I won't tear you, may catch another suit. So, did your more candidate, and a friend way. Tear me. As some may make catch you. You pursue who has some look. Anne, another be. It's a one question, pissing the sound. And I make sure say, Debbie, a big no. And as I did one fan tag me, big no. One fan tag me, Debbie. One will be our. And I'm super so who are saying Munchri Moa. And Nona, Mentra was in the Tia said, and Betra was, but say what is I in the tag with the Debbie, Mancosa. Yes, sir. Yapamo. Was a Yapamo flo. Obien to me, Pameda. They didn't die. Maybe we are see me one. I did be a me be the door. And a physically demanding. It is a mid don't free. I didn't cast I didn't Mejai. Opa mammy, scabby amount to be an Mejai. No one can sack me, say Jude Fidihako. A being sida. And I'm a child said, yet, say, any panam in the year, Juma, and a man who say, Adiana may no. Ye, but me no. In fast was a coming free soon, Minyanasa. And I did. Until I was semi establishing me, Amedia. Now me come move you back. Now me call me move your Juma. Now me free her, it come move you back. Call me move your Juma. I'm without question. Only a jump to a Tiana. And I'm in the year Juma Kakrama. And it's so to say, no, your mouth, Nasa no one yet. Subai dear will be all positive and negative. Oye, oye, ma'am, oye, mammy. You do this, oye, ma'am. Oye, mammy, pa, ade. Unim, if we are say, and some yes, men can be silly class, no, what does I say? I catch it. Jude, may say we shall be a young Nkuto, oye, ma'am, or you'll be on the tree and almost any Subai, or you're good. A that penny pa, or stretch will be a. Sir, I intimate or your mammy. But my catch also in your room. Oh, dear, Jude, Unyano Quaff watch, they say. On the computer man, yes, and no be a year, Jumanus will good. A year then I would die or no Nipanus or ever Pana could do computer match, now keep my computer man. Me. Ah, for you. But I want a mouse information, fake information now. Nina, dear Cosso, Nade, only Mimi more. Beef will be a chip be a fire hands and uncle. Na make catch. A year day and no mummy dunya sem, or tie computer match. No one tie a junk to a cheek, or be almost any penny good mouth. Only tip on in Paponini. Okay. Computer man minimum. A Nkuto minimum. Where my father, I'm a kind of say, Mejumamu boss, minimum also. Say the issue ni ko bae no. Yes, I me kota obi achi. We ko pie asem so. But computer man ne kasa no. Me ni obi na ko ho. Ba na me nim se sasem we no. Nyame ne me dance fo. Na me nim se nkofo gu ho a omo ye interview na me nim. Me ne obi na ko ho. Nti ye gira ho no hu anim na no say aha. Jude na gina ho no de na ade ye no na me gina camera na chi na me ni ohun manim se me wo akire na obo me din straight no de ye kasa. Don't forget say computer man na wo kana asem sisia no so paying computer man eja akura no ne na ye adwuma eja akura na on computer man na ye adwuma e koto no one na ye adwuma betu na boli pa kudi sa so fo na me refi ni din kakra tu sa bifu ni mu nkyeremu no sa na eja akura na ode oyema ntokwa ne bae no na wosan ne computer man no wona na woni computer man ye adwuma ansa na wo firi ho aba eja ho me no ye adwuma na ma firi ho aba me ho na me no se bi se me no ntem njo a
definitely me tell ho asma me de bekwa ha and aso im bibia me kwa catch me boss because me boss ni ntemu njoye sana issue ne tie nti me de menim but me din no mo boy no menim adekwantia na obo me din ba obo me din say me copy so just like that Jude today asa nakafa Nkuto make a positive words na man man ka bone den sem sabi na okan issue ni ko baaye no na me so me media person was say me yan ho analysis me gina base of content no so in the kasaye man gina fa engina fa because in painful hwe me e be sa asma yi mu ti me gina base of asem do di fo meka do di bi meka simple en penufa no ta ka se obi an ne koba no onimu asem mu bi bia beboa the correct fine oni Agya kutu nante ansa na ko computer man na meboa mene nante Agya adwuma wo ansa na ko computer man no ho no ba ho na computer man ba Agya Nkuto ho ombe wa me ka story bi nchiro Agya so pay na Agya Nkuto so pay ni computer man minim de oye we akora na se we panyini but na computer man ba Agya ho otun ba ho ne kotena so mu di omo nkomo nyo no kwaso fo mpanyimfo pa ba ho enti bitu mu mienu no mi hu no ho before answer but hana na me ye adwuma uhu ansa na ko hu we because wa hyase a because Power TV na menim ekwan afa so ko Power TV na menim yes beboa sa tam na unim computer ma o ba bia no correct uko Agya ho ansa na ko computer na me cho say me ne ye adwuma no sa tam na computer man so ba ho enti mi hu no ho enti mi nim no no so dada enti mi nim no me kwa akran so mi nim no ansa no mo issue ne beba no computer ye man ye adwuma da me ne nya adwuma da akosa ne pen oh me na makosa ne pen ba bia na me te wa akran no sa we jaja nhye ho no ana asore no no e ho na me so na otisa ehonum no e ho ana me so enti eno ne nam so ma otimi kota na chi ma okeka nsam oh be okra no se me di huba be fia na se bisa akra na mo janhye no soro bia ono so ho ha bia opie kra me timi ne ohu me friend ne ade nya bibia timi nim no me ka se bibisa ahwefo amhwe me ne Jude Safo na edi nkomo na eneme bia koso amanfo kama nyina yate ena mate a me ne na betena ha se amebisa no mu insem na ye toaso Jude ewiase ye se de wapoto no okay onchi se de fonfa mu meboa na de bum unim me Agya Nkutoembetena anka Agya Nkuto ho asemboneda the correct me onye obi a oye me yonko anase me ni di nkoma anase bibi okay and I'm also in Power TV or Bestan and I'm a coso across. Mimi nim se Agya Nkuto ye essentially mammy who ya a Jimmy sim. A family army home. Yeah. First, I'm a born, no say. Not me nam or how be moon like me nam wa, who's be been in nam me home, I may say. To say, as a bobbin in nam me home. Let him aroma tadia shami who she. Na me ba ho na mo bon paye na me ko gina me bon paye o tu so gu me ho maba sister bi o gina me chi o se bra na wo sana se bi e dey en na mo ho sa mo no mo wo eyi no bi no eti me ye no a me ye se ye ho aboni bi powerful e free ho no sa de na mante ne nka bi o mabra powerful me Agya me ni akogina wani as adanse ama no but o ma mo ben me no na me catch you say na me the crowd catch me catch you the correct powerful papa no me sinifo the correct me hu say na asom ne dey ase akofom kakra te say first na ye ba ho na nimu na me ko hwehwe mu a me hu ya me tie say sa ɔre ma na ni ade na ofiri ho na ase asɔre ma no so bebre nso afiri ho na issue bibi mesrew amusu wasem pe me sense na me ko hu na Agya ho ne de I can say Agya de nyame tumi ana say Nyankopɔn tumi na ye adwuma na obi ori Nyankopɔn tumi ye adwuma de ya na be yen say na asɔre bitimi ya de akofom preko pesa
Uye adwuma wo honom mebebe ansa na memkura mede na ma obiom. Ubetimi a kire me issue see ho ntia na sa de kronti a e ma so ne timi call from sa. A enye wo madi na okudidi wo. Sa question e ka bu say agya nkasa ka me ni beje pa. Pa ma fa ne number ma ne front no. Because me call for media person. Na me TV side, me ni church side. Me ni asori ho. Ti asori ye praise him, praise the Lord. Ubisa me to me kan hwemfa ho. Me media ne say me TV. Me head editor ho. Content ni na kwanyam na me edit. Ebu ha me boys no ho me edit. Gaya na so ye Kimpaluta video yi set. Na kra cross so uni omo ni na. Omo na mo omo board na ne ye ho. Me feel no mo na feel but ye na na ye adwuma. I don't know. Enti no, one dey anka busa papa na akasa kamani beje ho. Cause ho a church side. But TV side about editing side dia na aka curtains one asem dia betumi no akasa. Adokote ma me kasa and say do me be me share power TV na TV no senshene e sai bebre de abem. Say na me hu ne first no. E chiri me hu say na ente sai bi. Enim na busebusa mu am hu say so wo free ho no. Emra wo free ho no. Na me tie say so ne eyiye adwuma sofue wo su benta ekoye adwuma enu ofiri ho no mansa na so wo call ye sa issues bi ansa na asa akọ Agya park esa na Agya din komo wo say ebase na so ka so for ni tribu mo na aita ma mi nwura mu a beef man ma wo say wo de mi wura asem bi ma mi nwura mu a revenue wo su bempa me ni hia say da unu wo su bempa hia say da me ka asem bi a kyerɛw me ni hia say krada me ni nkasa afon su say da so pen bi wo kuma ase na di ne ho adanse e kyerɛ me ena me pɛ na asem base of madwuma me ye eye content ena me ka ho asem ti content no ena me kyerɛ mu na bia me nkyerɛ mu no ena obi tencho beka se ase wo ka bi ma papa no eno nkyerɛ se ma papa na fa na se minim na na se bibisa ana se me ne na tena se pen ana se bibisa minim no sa na asem de kure no eti apaka so tumi nyini mfiri so fan trombet so enti ne kure na wa asem na meka no obi tencho beka se bia o apa no mesrew minim no ena enye se mafiri ha akɔ ana mafiri ha akɔ ha me free ha no akra na me koye no me family ho enye ho so na me koye me ni KJC wa wonim no okoye di adwuma no asike isi dada wo se me ne net no okoye asta me net me fie papa fie me ne na net so sa adwuma ne be out me ka wasa okoye di adwuma wo ewo akra ho na ha na me ye movie adwuma no na me jase no pese some content na me ko trending issues any interviews me jai movie no short me jai na me ko ho na me ko any chese on say ho metumi a move e bia me ko we ho na me na ko kasa for interview na best place a uko adwuma na me ko enye ka na me ko ton ma ko tena obi a oton ka na sofu na me ko ni ma ko tena obi o ye sofu fie e media work o se me tena obi o ye media adwuma enti na wo se KC ntia na mete enti KC ho no me so me hide out KC ntia na me wo afefo ye just so wo power extra adwuma die so enne ye din komo so ko bi na sa asem na ye ka no ase abrante no twetwem na mebusa na question bi a ono we bi na no kra ka se de na artist asem bi na me ba answer na no e beto aso no me nyen kra to yi okay unim because of phone tema me yes no oh so be katim Yako aba na some kakra meka busa Jude Ojo ajo you busa a question bi unim ababa we be a friend joy mini mo be a friend joy unim joy mini mo be a friend joy krada sa unim mo be a friend joy da bita beti me a friend joy our life I'm not so unim wana so unim friends is here I mean joy come him joy kro no oko eje Nkuto sorry
one now esi the matino no Dude, the matino no hey jadi wala we shatu so na high social media jadi o ka no muna mo yama jadi o ka no no wa yes akoshi dey say mbisa o jadi o ka no na woni me na mo say me obi e fere joy ana say me obi awo hey asem na so okay o say me buy back o on e friend Mary enye joy no ono so me na jara dada me ti akwa na 2 years isa akwa na 10 years etino ya break up da me ti no 2 years and 8 years for me ti no mo ka chem say friend joy na me buy back oba Mary no mo ka chem say joy no oh me series kwa me dey betwa bi kra e be ko bi akra kwa ma series am na play me isa character Mary no there be joy no lady me ba enye ai hey Jude me ni obi awofro bi e fere joy o Jude me say when e fere joy awo kan ebi a wo pe se wo ka asem bi ona asem na wo kan wo ba wi adefa kan ye na me nche wasem na se ba wo bi e fere joy na me kan ye na kete masem na se joy a me nim ya joy na me de ba mo set so na mo use no na me de twa adwuma ni bi no one ne wo me ni joy wo ba asem na wo kan kojo Jude woni mi bi joy no kra no me shia no kra wo di firo kra 2 pan kwa buchi oba ye no no se Jude obese owura mu na me sa connect ne ma mo no me kwana me na mo akra mo na mo ne ne adwuma esi de na me sa connect ne Nkuto aso e wono ofiro dada wo me se na oba Nkuto aso ani no baby oba hopen say sa ankomodidie ne sa anwere no anema sa de issue o nti wadwuma wo ye nti woni mo bi o nyese woni obi o nti woni mo bi a bibisi abetuma connect na ko be fifro eno che se bia obi bi no me dem tie na mbisa o Debi nti na me se wo pass no mu ntire mu a ask me na me ntire mu de me kana tie ye de obi ka se masem no mu ye simple na ma ntire mu no eno ande o kan ye no a me say me ni obi a me ni joyous wan no me ni ni hye mu bia o ka kwa social media fo mo hu no but me ni bibia de me ne wo no ye me ba no ma me ti akona no 2 years na sia no ma be fa ne ko e se wo 10 years be kwa akra ni mu na be fa ne ko ba na be fi e pa be kwa fa mari se wo 10 years okay me ti no we are aware issue we are aware me ti no 2 years me are aware na me nim se me dress na me busa na area so iti mi ni oba bia bi iti no ade ntira asa ko fa asa ho fra ba there be se me no ka be ne twem but I said the BC meeting because me busa question so ade we say you say ma sem pasa munye maduma ko fa asa wo da wa wo you say waka mutra bo say eno no eza mo mutimu no waka mutra bo say na bo chi Jude atra Jude ai na yo na wo say metumi asole afa hako o so ne fiase hako buni mi wo kojo ese wo busa question na me fa hako aso obi anya me hwe obi e no be yo hwe na so ntimi so ne so fi hanko me ya da ntiri busa questions ni na question wi ade fa de de ase entro ase ma shada ye teamwork bi say ene ye di Jude betra because me papa so na asa akofo na me na dwene ho ama what's there oh asori ye de e normal onim say ma ntwe ano na mu se wasem we say there was a time be news to be babontin say ege Samson Agya Nkuto omo ko be bi se omo ko ye asori osi bi ma okoyira wo ho ya me de se obusa sa akohwe ma me nte sa akohwe mu sempo na Ghana Fontiase wa ye adwuma wo ho pen ena ni se anye bia no be hu nkrofo a bia omo so ye adwuma wo ho no mo a obetimi afro mu busam se sei no mate ana me so ote sa asem na dia mete so wakoyira me ni issue ni bae no ekotrans ne kasa ma bibia tutwa meja no ye si bia tugu ye kasa ene ni na me ne kasa enti no me ko kasa e ma bibia tutwa enti na me wo bia me ekotran no me koye ni take one na mo mi frem se ya tese se Agya akowura duam nsuo mu ase duam bi sa pam se sa enti satam na before as in 2 days am ne na kasa enti na mo wasam so akowura duam enti wona na me ye ko na o hyechi na
mutene kasa wo chire ba na me mfre no ti me sere sa na busa me mi say when a man sa story no was once on what ben sa nsu mo no mo re enti no tembo bebe tem pese me hu blogger kura wo share chire a what is our fake news neighbor when am pese me hu enti bi ya na me hu ni akura me no e was me trans me friend life for come chena me friend life man ya no say o ka say you na me tia yes ma ko wura dwam so na me tia enye toro uncle radio sa issue no kura ka hu bi menim oni akro kreti sa problem ne de to no so no Ghana for ye kasi be kun a ye bo awuto a be be kreti ade question de wa fa no ye mbe hyew uncle radio mbia ote o ye na sorry kama bibia nche so ko radio mana se bisa ye Ghana na ye wo no se ye kasi de eni so se ye kasi se ya ye destroy that's it yeah asemu I hear for high beef junction your program in the beef junction ucho mutai be cho do aba ucho mutai na udi mo asem bia wa Ghana na se chewe do ba betra na busubusa mu nsem say the minyon kon Jude Safo akoya matina ha me busubusa no one or two things be before Jude dey be kono they say again I see away see the media work ya na me adwuma ya na me anyone away we be bianca we business bianca we be oh business there any day off mbese no me de be social media babusia hwe for mafusia for hwe me omo mo boa me so hwe me be ka se we be ka se oh sa akoyi ni sa so na ti dware ma me nyandro ho afina me fefe enti ne de me ya social media eno na me ye 1 city 2 city eno na me dididi ene me editing am ye eno na me ye na we ye nya hwe biem they say those who are by editing full e pa dada na say me yo me bia e family on ye me yo oh men ka so wonye say o ka chem so break ka ro ba me ye ti say no na so ye ti see a tedwuma bia e family on ye adwuma bia fa bra ba nya adwuma bia sa so wa wodi unime adwuma bi wa ba me nye so wa wodi madwuma okay we dey mato adwuma na me no say me hu adwuma kra me so me ye beboa me yes adwuma bia ntina me de me say sum adwuma bi ko sika kra ni mu a edin no beboa ti o say me hu adwuma kra me yes adwuma bia sa ai mo kwa bebi that's so but that's some mabudi mabeta na mahoro me ya ngoro na no pere na o me pese hu wodi bi say ensem ya kan no betu no wakon ho disi e wo ka wo kasa yibi mi ame say ko fa ba say me say me free Agya ha kwa ha Rose na the one free Agya yeah what say ka say me ma fa na one free Agya mi o so asa be ka say ya say me one free Agya ho anko be o be e fe de joy ni na awo it is a fake information ya any fake information utim atena se debao some information ya uni utim atena se de ma betena live so some person mo gumani ma se de because of say no sa papa ji one attach issue no eri bi na veza mo de me obi amfa papa ji attach issue bia me ba no nyim se wo so babusa me ayi mu ase me meka me sole nkosa akwa unim se me meka minim se obabusa me na dwuma me se e fa na start here na ka interview na bobu ya wabeduri na ka ye de obiti ya wo straight Agya ho asem unim ye program na se metumi asole ye friend beef junction unya betena ase ya ye musa wasem mu hu 6 years nkomo na anu bedi ne ne 6 years nkomo na anu bedi sa amre nso am so mate am so musa asansem no what you say it is am say what me am obi ahu say na asem sitie meboa oh one no am obi ate Jude that's one no am obi ate aya one na wote ye no social media no bi te social media na te e na asem na wo kan kra so ntesa u joy no joy person me chiro wo say ahanye ba bia me te asem am de besi o mebusa wa ha life ama hwefo hu de reko na nkofo frefre me no nkofo fro o mefro oh asema we say asema we say ase u chantro atu so David mo ye de nie me te ye na me kan ko wanya de ewi ase ho asemu a wanya de say eba no ebu on mo say no pre ebu ase na ntro ye pese ohun no pre na ewo mu no nti penyi bi na ka asem chere o se wo te se ye ka ho asem a be kasa da bia wo te asem free no wo na wo te asem nkyere mu biem oni bibi the more na wo chim na wo na wo ton asem no me na me be do na me be ka asem na chere me hu ni se me ka ma wate asem ase binim de obekwa ka chere obi nti
enti wono asem na wo kan sia no a wo se mini ya no de what ne da so wotim asem me ya no kra no ontie me de there be no de mate me so be se mu hu no kra wa asem ni so what ase ade wi am ye se no kra bi a wo mu a ahwefo no obi abehu so wo twa ntro a obi behu but wo asem na wo kan what no mate ase se bibi se anim what ase enu time so minti men kan ho hwe bi enti wo asem na wo ka what re chima mo obi ate ase enti se no wo ka che ba sa mistake de gentleman ni bi se me musa asa akwhye no a obi won chen a oboti mebusa yes am me so me ye obi woni me kwan me fa so am de benya me tuma kufia so camera akasa bibirebe you know me mwanya de woni Victor na mo plan e power extra for air plan mi za kwan kuma nsia they say power extra for air plan ora woni Victor mo plan e because all off plan so ma sign say enko of nna na me hwe mo plan e mo mi mo plan e sem pese mo ro me enya hwe na me ba akokọ me pese me kana no so what's all kind of busam last word na me conclude na me ko it's busam last word me musa last word me se ma busa mo achirichi ma chere enti me ko sa kwa ma me da hwefo me say me busa mo achirichi ma chere me ti last word bi na me musa ti ma me da hwefo ase obetimi adoma se but men kan chere me se musa question bi yo yes amasa enti de busam la ina me nko ola bone abusiafo ensem bi amote no allegation o ma plan no mutwa to me so me say wone ni PM wa ha ye frɛ no me do mo mic no me mfa ho ka adentra me busa me on te PM wa ha ye frɛ no ye o ma hyeda ɛna tu asema me busa on yima no me say question me busa mpeso yima no mate we no etwem okay me mpese be sa ka ho asem bio what the make na say they say me pay free ho ne say ahwefo a mo hwe ye no wadofo bi ade o ma se na me pay san ko fa sa issue ni ma na akofa ba enka nche say ya plan ne ye sa ade no ye plan ne hwe e de yati ni busa o eti hwe abusiafo me de obi bi ase better me am sister all Canada Sabina Safo yamisha Sabana makan so on pay ma mo peso be pa ma me yamisha pa me na ni ma de ko ntia me kasa yamisha abusiafo amohu na no ono kwan me dana se na ni ma de kro ono kwan pesa me dana se abusiafo nyina Sabana ono kwan pesa me dana se omo mo akwantum na meka be ko kan ko busa sa kwashi me dana se pa mi am papa ono so Safo ebia obi ano so michia wona enana dwui afin so no amira wa asembia o kan na me conclude na bibia ye wie be se me kan asembu na me conclude ye wie na se ka conclude ansa na wa do ma se ye wie afefo da mo nyina mo ase eba power extra so edwumadi a ye di ni ha ye fe ni beef junction edwumadi a se wo yo ho se ukofa se bibebe se biba crash mpacho mi na me kasa ukofa bibiba ye frowa ye robetra de busebuse modo su kwa hu se ma ye de ekoso beef junction o betra amfa wo ni kokwa ye buse mo ma hwefo nyina obi ate ase e de obi biara ase ma mo hwe ye mi a me di ni beef man eti mi program ma me friend beef junction na de be so dey do power extra e de obi